sibyo muri ka kabari kacu tujya gusindiramo ndabona urimo Agira icyo uvuga rero nicaye hejuru ya Kigali twishimiye uyu munsi muraho neza mumeze neza kuyisusara kuyisusara mise numva mbikunze cyane mise numva umutima wanjye uri kuvuga uyu munsi ni mwiza cyane kuri njyewe n'uwatambutse ejo wavutse ndasaba Imana oya ariko nkomeje kubaho amina amina nkomeje kubaho ndasaba Imana ko ukuntu numva nezerewe akanya n'ukuntu ejo hashize byakomeza ubuzima bwose bikanarengaho mwishima Imana ikandindira imbabazi Imana ikomeze ibikurinde cyane namwe mwese mumurikira mu nkunda Imana ibarinde ikibababaza ibanezeze ibahe byose mwifuza ubundi mukomeze muryoherwe na vlog yanjye uri kunywa agakawa se cyangwa agacyayi agasipayisi ako narasoze African tea irimo umuneke kacezi nta muneke urimo birabujijwe kunywa ikawa sipayisi tea heveri kunywa tangawizi nyinshi uri mu mihango ko nabonye wanga kunyura muri sikaneri ni ukubera imihango mu gihe uri mu mihango ntukanyure muri sikaneri ngewe buri gihe mura n'umuyiteye nzibonye zica ku ruhande sawa abahatuje waba nka hariya hano hariya ku giti gipangu cya shokora nyine umuhanda nkaha nta kibazo nari nzi ko utahemera ariko hariya wagira nta bantu babamo ukuntu hariya wagira nta bantu babamo ariko kubaka pisine ugashyiramo akantu kuriya ni byiza kuvuga ngo kera kabaye yego kera kabaye ni ugushakira nyine abona byaciyemo ku mano nyine agomba kumwikoza ntabwo ahari wereka nabyifite wowe urahita ujyayo uramunyura buri munsi nta nubwo banaziranye ahubwo ntibandaranahura uko bimeze kose reka njya mbona kuri TikTok ngo baba bavuga ngo unazimika unawaka iyo umuntu agira gutya akazimya akongera agacana avuga unazimika unawaka abantu abenshi abo nabonye babikora haba hari nk'abantu bari nko ku meza nk'ababyeyi bari nko kurya ukajya uza ugacana itara ukongera ukarizimya iki nicyo kirimo kiravuga abantu mutari muzi gucana kano gatara dore namwe ndabigishije unazimika unawaka ceceka nacishagamo hano nkabageze ngo nkongera ngo nkabona birakoze ubundi nkabona biranze unazimika unawaka ariko ni keza ni kazuri sana kanazimika kanawaka monde dufuye iki wambaye neza ntabwo ujya ugura nyine ntabwo ujya utanga imyenda maze imyaka 10 walayi
nuko nari nzi ko igikombe. Okay. Sawa rero. Kwaheri, sie tunaenda kwetu, tunashuka ala mshukoni. Mbega kana kakatamu kakajetu, sie tunafika. Aha se niho twari kujya, turayobye. Turazamuka ariko bebe ntabwo ariho hano turimo, hano ni kuri pisine rero. Twayobye, hano hari agakadire keza. Twayobye twari kujya muri joro sibyo? Twaragaragara. Tumenyereye ko ahantu hose binjira bari kuri ground. Vlog ariko uriya mwana afite amabuno manini we. Brandi wagira ngo wambaye harya ba Brian bakita ngo ikitantine. Baransetsa byataye. Iyi musafi urayizi nuza arayamamaza, nshaka kuzayigura. Wa mugore wa Bahati. Umunsi ku wundi abantu turahinduka. Hano harimo na omo, harimo n'utunyama. Dore n'utunyama n'udusabune. Nakorogate n'uburoso. Dore ko nkabona ingeze ngo mbe ziramurika, ngiye kubikora. Urabizira. Tubona amashu. Dore ngizi. Yego, mbega umugomba mwiza. Reba ukuntu kareshya. Ikiro ni 3. Ndumva nshaka kuzigurira abana. Simba abeshye. Munuza, yego, mbega imodoka irimo n'imyambaro. Mujya mukoreramo ibyashara, mujya muhindurira. Oya. Ariko ndabamenyesha ko nari nanze amafaranga menshi muri Simba. Ubu twakoze amasezerano bakansubiza ibyanjye. Ibi byose ni byanjye se? None. Bigitande. Ariko twahashye nk'abaswa shawo. Kuvanga isabune n'inyama. Ahubwo se yanyamira. Ndiri. Kanga kari. Ahubwo aka karyo reka ngakuremo hano. Nese iyo bareka nkagura akana. Ryaho wumva ukuntu karyoha. Ahita asubira yose mu mbare myo kurasa. Wallahi rya. Kandisa Biriya bintu byari byinshi ntabwo twari kubifata. So twebwe rero iyi modoka yacu bayuzuye. Ese kudashyira mu kuvure. Ese dadu rya. Rya. Kunahise gasubizamo. Nene makira n'abashizemo kavure. Utaha tuzagurira. Na kuvureri merci. Merci kakawe. N'amazi. Dusigaye dushaka amazi yo kunywa. Turaryoshye nangahe? Suhuza 300 nangahe? Cyane 2. Ntabwo tubyibuha. Nuba ari nka 2 nimba atari 3. Nerereba kuri kuzimaza. Nafagitiri hano. Iyo mafaranga yose ukigatiye ibyo ni ibiki. Nabishye amafaranga. Ntabwo ibintu byabaye hari utuntu tw'abantu uri kurya n'urugero mu meho kamwe. Twabana ariko kubiretse. Yego, ko bifatanye. Shawe, Nturukureyo. Hari ikintu ntekereje. N'iki 1,100 na aho ku 10,000. Nashyushye mu mutwe. Ni amafaranga kwishyura ishuri rya Kamisha mfite. Ahubwo mise yafatana. Ahubwo nandi nari mfite mise yashya kuri Mokash. Nazanga ngo TV ngasinda nayo nkayatanga. Mvana rwose ibintu byari byanze. Zamura meneka. Yari nshyashya.
ndagerageza uko nshoboye nditanga ego mana biranga ndakomeza ndwana nabyo mvuga ngo wenda birakunda kuko nafataga umugozi subira inyuma paka pe kaya amasipesiyare ya nyuma ya siporo yo ku biti n'amatembere byibura nitwe tubazo sininya icyuma sininya kubaga ko mudakina ego mara mukuru ego ko wihengetse ndebe nikawike ego mara ego mbega abana ngufotore ngwino hano twifotoze ngwino ego mwifotoze musutamye ego nahise ajyamo asutamye mito mika nuko ndebera uwo nguwo dada asohotse yabakubita vamo wowe tane nawe wambaye inkweto zitari zawe mushyire niko we papa arabakubita mama genda wambare inkweto zawe muze we genda buhoro utagwa mama genda buhoro uranteye ntabwo ariko kuko ni utuntu two mu kibuga ngagenda mugende kuryama burisha bika bibi mama turatashye ugende neza utagwa humura ndaje mufata iyo mama turahamagara Mikayeli tumubwire ngo kubera mama bite naje okay tada nawe bebeyo ririmba tade ririmba bisubivamo sawa abana bite we ni biki umwana akoze bayi wisusezera wicaye gute wicaye gute ngwiki tora uwo musego tera uriya musego mwese muhise mwicara hariya nawe ugiye kwicara hariya abana mama wakuye hehe bombo ninde waguhaye bombo warakize turebe ku kaboko akize umwana ababaye reka we mukubite sibyo mukubite tari hamukubite
Mbakubite? Niko? Mama, reba abana ibintu barimo. Bibi! Bibi! Kambakubite. Kambakubite. Icara hariya. Manu. Va, Bibi. Iki? Uramenetse? Uramenetse hano? Ninde ukubise umwana? Ninde umukubise? Aguye hehe? 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 Iki? Mu nzu? Mu nzu? Aguye? Hehe? Aguye hehe? Aguye hehe? Kuki mutakuyemo bete? Yihorere bete. Sijya kunywa amata? Tari hacira. Cira. Kama ari he? Reka. Kama yaryamye? Ngwino hano, ngwino. Mika! Dushwane. Tari ha? Ngwino wicara hano. Wicara hano. Murebe ukuntu Mika irakubaga. Bibi, uragwa inyuma. Mbese ngo ngukurireho umwanda. Hano inyuma ku kaboko. Uri kuvuga ibiki? Be ari he? Mika, Bibi, Mika ari he? Umva nkubaze. Mama, nagugwa? Mikaeli uri mubi? Oui. Urashaka ngwaguruka? Manuka. Turebe ubwoba. Ninde ufite ubwoba? Ni Italia, Rata. Ninde wamennye televiziyo? Mwicare hano mbabaza. Icara. Burese. Yiwi mama. Icara hariya. Icara ku meza mubaze. Yigo. Ninde wayimennye? Ninde wayimennye? Abana? Ninde wayimennye? Ninde wayimennye? Ntabwo nshaka kunsuka. Mbwira umuntu wamennye televiziyo. Ninde wamennye televiziyo? Ni abana. Wese ndebe. Uransuka ariko kamara. Wese nkukuriraho koko. Mutashwana. Uretse nkukuriraho koko Mika. Tari hareka sheri. Reba hano Mika. Mbwira Mika rebe mama. Mika. Reba hano. Waretse kunsomera umwana atari? Umuntu. Ninde ukubabaje? Arakubabaje? Kumuhatiriza kuguha pole. Nako. Mama. Ese ko muri kwita mumurikira kanigendera. Buretse nicare ngiye hano. Tari. Mika. Wese ndebe nawe. Wowe ntabwo ufite. Ninde urwaye grippe? Wese ndebe. Icara nkukuriremo nawe. Nicaye, wese nkukuriremo. Ninde ushaka kwiga? Icara nkukuriremo koko. Mbahe bike mwandike. Bike zanyu ziri he?
Yagiye he? Come yagiye. Buraya. Bi 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 bi. Bige bige. Iki? Bige. Njya kuzana bike? Bige. Mushaka iki kurimo? Ah. Kwiga A? Ushaka kwiga A? Ninde watahira imisego hasi? Yenza utoragure. Muyitoragure muyibike. Tari ha bikire? Adi. Heheze? Eh? Bige. Bige. Iri he nyine? Iri? Bige. Bige. Ayiwi urambabaje. Muvuge ngo bye. Reba hano. Vuga ngo bye mwakoze. Akoze. Ndabakunda. Kunda. Kunda cyane. Bige. Bige. Bike. Ushaka kwandika iki? Ah. Okay. Iyo A uzayandika ejo tugiye kuryama. Abana bagiye kunywa amata baryame. Baryame. Mama. Vuga ngo bye. Bye. None se ego umva nkubaze. Bye. Umva nkubaze. Phone. Buretse bye kugira phone. Gahunda yo kugusuka imeze gute? Bye. Minzira. Abaguha inzira zo kujya. Wa muntu arashaka kuza kugusuka. Wa muntu buretse nkubwire. Wa muntu wasutse kami arashaka kuza kugusuka. Yego. Nzamubwire aza gusuke. Nzabwire wa muntu aze. Uyu mukobwa hagarara neza hano umufotore. Nzabwire wa muntu azaza gufotore. Yego. Mubwire aze agusuke. Wa muntu asutse kami mubwire aza gusuke. Yego. Ndahira. Suke. Agusuke wowe. Wa muntu asutse kami. Munu. Suke. Asuke haura. Mubwire aza asuke nyinde. Ave. Nabyo ushaka? Ave. Rahira. Mama gusuke? Mama gusuke? Mama. Mama suke. Asuke nde? Mama. Munu. Umuntu aza asuke mama? Munu. Yego. Munu suke. Mama. Oya, umuntu aza asuke haura. Umuntu aza asuke inyinde. Mura. Ni wowe haura inyinde. Yego. Mama. Mbwira umuntu aza gusuke. Mama. Oya. Mama. Mbwira umuntu aza gusuke. Avuga ngo bye. Bye. Bye ndabakunda. Phone. Mwakoze kudukurikira bye phone. Phone. Bye phone. Bye phone. 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 Bye. Tanye. Nacanye. Tanye. Abana ngo bashaka kuvuga bye bareba muri phone. Muri kushupiki. Iga. Iga. Hirya. Iga. Wese waje hirya. Ariko none Aguye. uraguye. Ego mwana yawe. Mika. Nyongeri. Mugiye gukora iki? Ndaka. Gusuka. Kandi mwe mugiye kuvuga bye. Mama. Wiya. Phone yazimye. Phone yanjye yazimye se? Mundebere uyu musutsi we. Suka mama. Mwakoze kudukurikira ndabakunda. Kunda cyane. Mureke mutangura mu bwonko. Bari kumbabaza. Muri kumbabaza. Muri kubabaza mama rekura. 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 Bya bintu byo kuvuga ngo bibi. Ufite n'ibiryo ku munwa. Nabibonye ufite ibiryo ku munwa. Ntabwo umupira wanjye ufunga. Mwakoze kudukurikira murabeho. Bye. Bye bayumvishe. Yigo mwana. Ego. Mm.